Qadrli oğuldaşlar, mine biz bugün jayında urandaşlar beyramını devam ettirge. Uңыш урамы центральная, Шишме Ратниковая и урожайные урамнары бүгін сізге үзлерінің шығышларын көрсетерлер. Скетчлар, ерлар, яңа ерлар, матур выставкалары белән танышып үтәрсез. Шулай ук сезне якынлашып килгән 1 май хезмәт бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. Котлыйм. Kuruştaymıştı tozağı, bak şartlıklar. Varsa da ibad olsun bu dünyalarda. Hazır indi devam edip sözünü. Bizning oğlumuzning hakimiyet başlığı Binni Muhammed Rinat Hakim Yanmış'a söz beramiz. Mikrofonsuz nasıllarımı değil mi? İşteyse hürmetli oğuldaşlar, yazgıdan yeni başlap bitkense kandıklarının yaratı ayetilarınıza kısa sakınma dedikleri kitapları satıran son bilimse yükümüze gireydi. Sözler var, şu anda filan bitkenlik değil mi? Filan bitkense sözler var yeminler. Pazar nefes yaparsınız, bu insan böyle Rusya insan Prava порядок insan kıskağına gitten Katal insan, kısmı komissiyalar ve yarıbaşı gruplar Пожарная безопасность групп трассы, передел парад трассы, bütün yerde türlü neler var, пожар опасный период bütün yerde пожарlar var, bilimler var, yana bitinde. Şuna karşılığında bu günde районның постановлениесі издава етілгенінде 18 апрельден номер по утверждению пожарной безопасности на территории района период 2019 года. Аналогичное постановление біздің көзімізге де қабыл етілген ол хакимият bilen шуңа көрә мында пожар опасный период вакытында қазір уже миллиард бітірген. Именно бүгін 25 апрельден 410 распоряжение правительства Республики Башқұртстан етілгенінде Шырым бойынша бүгін 232 апреля, бүгін до 13 мая 2019 года особый противопожарный режим объявить. Шишуңа көрә шушы периодта вообще категорически запрещается қырда, сүпіғарға, шашлық пішілерге асағарға, анда даже под присмотрымызда нельзя, йорт кересінде яндырға ярамай, шуңа көрә штрафлары двойной, тройной бұлаңы вағыттада, шуңа көрә шуны нелерден галтіремәгіз деймін, яндырмағыз, көпірасы беремлер жетіп келе, балалар қырға сығырмыз, өзіміз қырға сығырмыз, қыр вағытта үйреміз екен, бүтін ұтлары сүндірі керек, діняры керек, даже көріп болсақ та сразу хабар етірі керек, или сразу сүндіру қастарын күзге керек. Потому что көріп тұрасыз, береміз, береміз, суббота кіші тұрған егенді күндерде, ана олтаға күндерде келіп жетіп келеді, 9 май,
көріп тұрасыз, біздің олда ветерандарыбыз қолмады. Уже тұрызник тылылар ғына қалды бетінде, участник войнакалар жоқ, ветерандар да жоқ, вдоваларыбыз да қолмады уже бүгін күнде олда. Шуңа көре қабірләрін құрыға керек, систаптыра керек, обелисканы мына, анда 8 күні мероприятий болды, анда келегіз барымызда, шында алар еске алырбыз, итербіз, кімдер дополнение итербіз, барарбыз, әлі мына плиткаларын бір күннен, Ришат бір салават мына жейіп бітіп көділер, тағын бұл обустроить бешен кетіп, ұярға алар енді олаңсына, аларға рахмет мына көбейтеп. Шул беремләріңіз яқшы өтсен, барыңызға исәнлік, солық, сәлемәтлік и қояз күндеріміз, батыр күндеріміз. Берем біле барыңыз. Hayırlı kez, hürmetli ağıldaşlar, milletteşler, din kardeşlerimiz, kelgen konaklar, mine bugün tağında şunday yazgı matur beyrimlerde o'zimizning ovulning 3ga bo'lgan 3-chi yo'lishini tashkil etgan o'ramlarning matur ko'rkam bayramini yig'ildik. Qortkesak og'inaylari, ovul hokimiyati, masjid, maktab kollektivi, madaniyat yurti xizmatkorlari bilan birlikda hozirlangan matur ko'rkam bayramga yig'ildik bugun. Ko'ngillarimiz ko'tarinki, yüzlerimiz nurlu, ko'klarimiz oyaz, illerimiz tinish, o'zimiz sog' salomat bo'lib, mana shunday matur bayramlarda, mana shulay yig'ilishib, kengashlashib, sirlashib, mana shunday maturliklar ko'rib, ungan bulduqli oilalarimizga suqlanib, yashagani avldoshlarim. Qutlu bo'lsin bayramlar. Respublikamızda hem bizning Asqın rayonunda da og'inaylar qora uyushtirilib, og'inaylar safqa bastılar. Hozir Makar og'inaylari jirin tinglab ketaylik. Ham shu jirga bizda Qortkesak og'inaylari, Asqın og'inaylari qo'shilib, kelajakda u butun og'inaylarga gimn bo'lib yangirar deb ishonaman. Bizning og'inaylar quru uyushtirilgan teklif 1997-yilda bizning Alfiya Mullahmatova yetakchiligida inisiativasi bilan ovulumizda masjid ochilib, oq ko'ngilli, izgi ko'ngilli, oq yovliqli og'inaylar safqa bosganlar edi. Biz ularga qo'shilib ketgan og'inaylar. Hozir men ularni sahnaga chaqirib ketasim kela. Alfiya Mullahmatova edagiz. Vasila Sultanova, Rasima Muhammadova, Marziya Nurmuhammadova, Moykamal opa Hamadova, Fayxuna opalar edagiz. Florida Garayeva. Şöyle Muhitova ya. Şişini değil. Mana eylegiz, olar şunday izgi, savaplı işler işleyler oğlumuzda. Men olar turunda söylep o'tgan şu olarni mana sahnaga chaqirib, olarga bütün avuldoshlarimiz ismidan zo'r rahmatlarimizni yetkiraylik qo'l shabab. Rahmat sizga
onda Ozat fotoğa düşün. Alırsız indi. Minde olar yanına basıymadı. Biz devam ettik. Tabii minde var. Rahmet, zor edip sizge. Olarına mine şunday izgi savatlı amelleri üçün zor rahmet bildiremiz. Hem de olar mine bizning oğlumuzda zor hürmetke, ihtiramga layıklı ağineyler. Şulay yok mine mescidni tüzüp asudala, bütün tüzü işlerinde, uyuşturu işlerinde, bütün mullak latifler ailesi başlap yürüdüler. Hem mescidni asıp bugünkü günge tiklim mescidni yaşatuşiler de olar. Mine uylap gına qarayğalı, bundan 22 yıl elip mescid tüzülgöz, bizning oğlumuzda köpmü özgerişler, köpmü alğa gitişler sizile. Mine biz şu uramlar beyramın o'tkariga, ovulni ko'tariga birinchi uramlarda men o'zim gina yurdim, ikkinchi uramlarda biz Dinara Nurmuhammadova bilan yurib chiqdik, uchinchi uramlarni Farziya Balag'itdinova bilan yurib chiqdik. Ham biz uramlarda, mine uzak uramlarda da birgina isirikni de, o'ynab yotgan isirikni de ko'rmadik. Uylarda da birgina yamsiz ko'rinishga tap bo'lmadik, birgina yerda da ishkan kishi ko'rmadik. Bütün yerda uramlar, yurtlar tüzük, matur, ziynak, bütünüsü matur etip tırışıp yaşap yatalar. Bütün avuldaşlarımız kunaqsıl koya varıp dursam da, eydagiz, rahim etigiz, şey işirge deyip turalar. Mine şunday avuldaşlarga şul tiklim kuanıp, mine bugünkü matur beyramlarni o'tkazamiz. Ağineyler bilen birge, bizning avlumuzda hürmetli mine imam hatibimiz İldar Mullahmetov, Oqsoqol hazratimiz Vasilavi Sultanov, imamımız Ozat Mullahmetov, mezinlerimiz Fatih Garifullin, Vadim Harisov, Ülfet Devletjanov, Fiyanuzavi Mullahmetov, Mullabız Minnehmetovi G'ilvanov, Oqsoqolimiz Xilaziddin abi Taziddinov ham boshqa bek ko'plar mine ağineyler bilen birge safqa bastılar. Hem ovulumuzda bigrak zo'r terbiye işleri alıp baralar. Olar o'zlari de mine şunday matur jetiş turmuşlar tüsüp, urnakli aileleri bilen avulda zo'r abruy kazandılar. Mine türlü beyramlar, dini beyramlarni gina esga tushirib ketaygali. Bizning avlumizda dereceli konaklar kelip, Ufalardan, rayondan dereceli konaklar kelip, mine şunday matur dini beyramlar o'tar. Mescid açılgan günni xatirigizga tushirigiz. Mescidning 5 yıllığı, 10 yıllığı, 15 yıllığı, 20 yıllığı nindi zo'r mühim vaqiga bo'lib avlumuz tarixine yazıldı. Mescidde köpmü okullar o'tkarilar. Mine men o'zim gina tarix otnalığında 1-chi klassdan 11-chi klassga teklim bolalarni o'qituvchilar bilan birga mescidga bag'astinlarga olib borgan chaqlar xatirda. Onda bir köpmü izgilikli, yaxşı, şunday matur terbiyaviy soralar, bag'azlar tinglandı. Balalar ko'ngiline şunday foydalı urliqlar solindi. Mine 3 yıl indi Mullahmetovlar inisiativasi bo'yicha avlumizda zo'r sport bayramlari o'tkarilar. Sport bayramlari, shong'i yarışları, şulay yoqda at çabışları o'tkarilar bitindi. Mine bunda olar o'zlari bag'ushlari bo'lib turalar, sponsorlar bo'lib turalar. Hem şu soralarga
şey tabınları әзірләнә, hatta bizning avlaq inelari apalarına tugul şit avullardan da hatta kuştenesler ko'tarib kileler, kurbanlıklar şalına, pilavlar әзірләнә, hem avuldaşlar, kunaklar barısı da şey tabınına, aş meclislerine şakırlar. Mine bıyıl gına, mine şuşu beyramlarda bitinde 2 yaşlıktan başlap 80 yaşlıkta tiklim avuldaşlarımız şangıga basıp yarışqa çığa. Bu bitinde bizning avulumuzda şuşunday zor terbiye şarası, halkını birleştirip, halkka selamet yaşav rövüşün propagandalap o'tkazilgan şuşu beyramlar bitinde olar. Mine bıyıl gına min şitten aytib o'tdiginde bizning avuldaşlar gına tugul, onda boşqa kelgan qonaqlar, din kardeşlerimiz, şitten, şehirlerden koyta studentlar şuşu yarışta qatnaşalar bitinde. Bıyıl min yüregine beyramda köpme maşina var ekan deb sanadım. Bizning mescitten başlap uqqan kulga toba 50lab maşina tizilib ketgan edi. Ulgana da tugul Molla Ahmatovlar ailesi neçe yıllar boyu bizning sportçılarımızna, o'quvchi sportçılarımızna, şulayıp Molla Ahmatovlar ailesi, Harisovlar ailesi, Qutluyev Vasil o'z texnikaları bilen rayon yarışlarına, hatta respublika yarışlarına yurtdilar balalarına. Hem mana bu men o'zim necha tapqir ko'rdim. Alfiya opa o'zining kelinlari Gulondam, Alfiya, Rasim opalar bidra pirojkilar pishirib, жылы şeylerin termoslarda alıp varıp o'zlari şu rayon yarışlarında balalarını dertlendirip, balalarga жылы şeyler eşirip, olarni yurtib alıp qo'ytalar o'z texnikalarında. Şulay bo'lgach, necha ketib bizning balalarimiz prizli o'rinlar yo'qlamasın da, nechik etib olar jinguvchilar bo'lmasinlar deydi. Yani mine yo'ngaroqgina Molla Ahmatovlar ailesi o'zlarining hisobidan o'quvchi balalarga isimli futbolkalar hem jiletlar, Qortkesak Botir deb isimli futbolkalar tiktirib balalarga tarattılar. Şulay Ozat Molla Ahmatov mine o'z inisiativasi bilan maktabimizda ul bir nindi aqcha da olmay aning uchun o'qdan atu to'garagi uyushtirib bolalarni 2 yil endi respublika konkursuna olib bordi. Hem men hozir bu yil respublika konkursunda qatnashgan o'quvchilarni sahnaga chaqiraman. Шығып көрсетіңіздер өзлерін. Олар астында башқұртлары құрылтайында да бизет болып тұрдылар мына шулай. Озат Molla Ahmatov жетекшілігінде. Әйдәгіз сәхнеге. Озат Molla Ahmatov. Gülnur Zareyeva mana şu respublika konkursunda bu yıl 3. yolladı. Boşkalar тоже prizlar bilen qayttılar, bulaklar bilen. Молодцы. Şulay Alfiyapalar o'zlari turunda söyleganni maqtaganni yaratmaylar. Şulay da mana olar uramının beyrami bo'lgach men aytib o'tmay bildira olmayman. Olar kelgan sadaqalarning da birsinde o'zlarini tutunmay masjidga solalar. Ko'pmi og'ir ailelerge, ko'p bolali ailelerge olar yordam etalar. Mana kelinlari Gulondan bir yon rayondan qonaqlar kelgan vaqtda Alfiyapalar 9 balalı onda ailelerge toratib birigiz deb tuğanlarına kuştenesler, kiyimler verip jibereler. Yani mine yoğangına 2 pasilka Abyalil rayonuna saldılar. Şunday ko'p balalı ailelerge. Mine
әйтеп кенә бетерерлек түгел инде. Менә авылда субботниклар или агач утырту булсынмы, өмәләр булсынмы, иң беренче үз техникалары белән алар чыга һәм башлап йөриләр. Менә бәйрәмнәр, авыл бәйрәмнәре үткәргәндә төрле чәй ишүләр, үзләренең баллары белән чәй ишүләрне оештыралар алар. Менә шундый аларның игелекләрен, изгелекләрен авылыбызга күрсәткән санап кына бетерерлек түгел. Мин тагын күргәзмәләр янында да дәвам итәрмен. Хәзер сәхнәгә үзебезнең имамыбыз Илдар Муллахмәтов, Аксакал хәзрәтебез Васил абый Султановны чакырабыз. Вообще безнең кемнәр сәхнәгә әйдәгез, үзегез беләсез бит инде. Бәлки малайларыбызны да чакырырбыз. Әйдәгез, сүзне сезгә бирәбез. Фатих Гарифуллин тоже әйдәгез, чыгыгыз. Vahiyellerimiz çıksa da bulay, Alfiye basıp mısınız sizden? Süzleriniz bulay. Келген ауылдаштар, һәм келген қонақтар, шушымына жиылдық. Бүгін урамыбызның шушымына уңған кешелерінің өзін эшлеген эшләребезне күрсәтергә дип үзләрен куйдылар, әйберләрне күрсәтергә һәм шушымына әйтәсем килә. Безнең шушы урамнарда Казан тавышлары ишетелә. Бу безнең балалар өчен тәрбия, үзебезнең өчен дә бик алга китеш өчен дип ышанабыз. Шушы ислам дине безне бергәләп, балаларыбызны тәрбия биреп, әхлак, әдәп алырга күрсәтеп, үзебезнең примерлардан алырга, балалар бит безнең примерлардан күренә. Biz олы кеше нәрсә эшләй, без шуны эшләйбез, алар шуны эшләй. Bir хатын бала белән килде дә, менә күп шикәр ашай дип хәзрәттән сорый инде. Хәзрәт шул вакытта үзе шикәрләп сәйсәй инде. Сонрак килесез дигән инде. Әнә шул хатынның соңыннан килделәр, шул бала нианы сразу итмәдегез дип. Үзем сәйне шикәр белән исеп утырам, ничек балага өйрәтәйем инде, шикәр белән күп итеп сәйсмәскә инде. Шуны менә тәрбия безнең мәктәп безнең гыйлемнәргә өйрәтә, физика, алгебра, геометрия, монда русский, башкирский һәм үзебезнең мәсҗид шушы әхлак, әдәп һәм шушы ата-ана безнең эше дип дойлары эше ул шушы әхлак, әдәп шуны балаларны үстерү, үзләрен тәрбия итү. Шул киләсәктә Дом престарелых кубок, менә яшьләр бала йорты кубок, шуны менә балалар лекмәсен, олы безнең олы булган әбиләр, бабайлар менә шулай ташланмас өчен шушы балаларыбызны без алар өйрәтик. Безгә килсәктә алар бик яхшы булыр. Безне үзебезнең дә хөрмәт күрсәтеп һәм киләс шушы авылларда һәр кеше хөрмәт күрсәтеп яшәргә дип ышанабыз инде. Безнең менә эшләгән мәсҗидтә дип теге халык намаз гына, теге ураза тотып кына тормый битне, яшәмәй. Шуның өчен әйтәсем килә, үзебезнең тормышыбызда күрсәтәсебез килә. Без дә шундый кешеләр, сезнең кебек намазда булсак та, бөтен эшебезне дә җиткерә тырышабыз инде. Бөтен эшебез балаларда шуны эшләргә тырыша инде. Шуны ул бер кайсанда безгә Алама булып килмәй, безгә яхшылык, изгилек белән әйләнеп кайтыр дип, иншалла, шушы догасы балалар булып үсәләр бик яхшы булыр дип ышанабыз инде. Һәм курыкмагыз, шушы балаларыгызны мәсҗидкә җибәрегез, килсеннәр, бергә менә шулай балалар белән елда менә киләләр һәм дәвам итсеннәр.
Hem inşallah şu mene azan bunları bilen, azan toğuşları bilen, hem Kur'an ayetleri bilen bizni bağlar ösürsek bek yaxşı bulur. Hem sizin içinden şu hazır Kur'an okup bizni Sakalazı Vasiliy Babay doğa kılıp bek yaxşı bulur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rabbimizin rızasından söylemişler, yokluğunda bulan hatta kimseler bilen gafurluk kabul etsen idi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in oruçlarışlarına, Mustafa Zeynep aleyhisselam, Mustafa sallallahu başka peygamberlerimizin, başka sahabelerimizin, izgilerimizin, övgülerimizin, emdilerimizin, ustalarımızın, etenilerimizin, başka ilham kıstığınlarımızın oruçlarına başladım. Bizden devam etken cili buğun adır cemi erbakların oruçlarına başladım. İki ziratta da soğuşlarında yatıp kalgan erbakların oruçlarına başladım. Koytup, ağır halde koytup, müfat bulgan soğuşta kodnaşkan erbakların oruçlarına başladım. Müminlerle kurşiler nelerden oruçlarını başladım, yarattım. Ara oruçlarını itip şatkırsan gibi zaplarını cenginden bendesik bilen belip nebliklerini konaklarını yargıkap, onların ozaklımlarını cennette kılsan edildi. Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Rabbim, kabirlerini iman nuru, İslam nuru, Kur'an nuru bilen nurlandırsan, tot rakıtlarını zenginden, siyah sorularını zenginden, ortu fırıklarını zenginden, kora güllerini yaktırsan, onların yatatlarını yakıtları, ve izzet dasıkları kısan, onların dünyalıklarından izgürlükten artıp kabul kılsan edilir. Enlerimize selametlik, canlarımıza tanısık bir. Kalbimize güzelimizi yaklaşır, başlarımıza dilak zihin, ütken fikir, kamillik, akıl, kulken, kulluk, yumuşak, fiil, tul, iman bir. Dünyada yaşayanlar, amala, velet, feyden bilen yaşat. Ölüm vakitlerimiz yetkende o zamanın asat ölümün emelen dönüp çabuk tapşığında cennetin kırmasat günü tapşığı nasip et. Kabirge barkında rahmet ferişteler ıslaşılsaydı, seyirsularımız ıslaydı. Kıymetli sallatlarının cennetin mütettip yukarı dönenlerini toşan sürüyten idi. Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Rabbim. Turmuşumuzda melek oda ıskatsırasız, yokuşusuyla yaşayan nasip et. Oylık bilen, şatlık, tigizlik bilen, haddik, sabırlık, tanısık bilen. İsimlerimizde varımızda isenlik, soluk, selametlik bilen yaşap, tampon mallarımızın menfaatın kırıbeşi nasip et. Müslüman babalarımızın menfaatın kırıbeşi nasip et, Ya Rabbim. İlk günler bittiniz, kılsın, illet ili, belek odalar, soğuşlar, yoruş olmasın. Rabbena tinne fittinne hasenetun ve rati hasenetun ve kına gızabınlar. Bir rahmetike ya Rahman Rahimin amin. Kuvuzunda da şunda oynasın. Babalarga kuvuzunda oynar. Babalar namaz tutarına oturmaylar, ustalıklar, selaklikler de varlar.
Бога, я люблю Мухаммада, его пророка, я люблю ангела, суд дворца, я люблю маму и отца, я люблю мусульман, мою общину, я люблю Коран, мою книгу, я люблю намаз, мое поклонение, я люблю Кабу, мое направление, как прекрасно жить во вселенной. Радость, счастье, мир и веселье, дан нам Всевышний Аллах, воссоя его имя миров. Аманту биляки ва маляйтакихи, ва кутубики ва суихи ва йомы ахи, ва кадихаихи ва шаихи миналах, ва паттивара мот, ла иляха илляллах Мухаммаду Расулиллах. Ey Başkurtum, keytu betey, ey Başkurtum, ey azan, ata babalar ilahın, tirgize kaytanan. Ey Başkurtum, yey namazlık, tilek tile secdele, il yurtubuz tınış bulur, urap öter min bele. Ey Başkurtum, tardis bende, eythin Allahu Ekber, kin kızratı minen Huday, bar hakkında bülekler. Ey Başkurtum, dot uraza, ey Başkurtum, sağ kurban, yüreğinde iman akın, көңілінде михырбан. Ey Başkurtum, kaldır iltik, dua kılırlık bala. Uşu yüzge yeribizge, huja bulurlık bala. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Bizning olda Enver Mollahmatov ham Rifat Zarifullinlar chiqish yasadi. Mana bizning yurtdoshlarimiz ko'pisi boshqa borib izga amallar o'tab qaytdilar. Alfiya qancha topqir bordilar? 5 topqir. Alfiya o'zigina 5 topqir borib qaytdi. Mana ularni olgan. Allah'ıma şükür kılam, Allah'ıma şükür kılam, isenlik bilgenine. Allah'ıma şükür kılam, ayaklarım yürügenge, gözlerim görgenine. Allah'ıma şükür kılam, birgen nimetlerine. Ayetlerini yatlar için zihinler birgenine. Allah'ıma şükür kılam, yaktı gün birgenine. Gökte yağmurlar yağdırıp iyi günler üstürgenine. Allah'ıma şükür kılam, karanlık günlerine. Namazlar okur için yerdemin birgenine. Allah'ıma şükür kılam, uraza birgenine. Bendelerinin günahların yarlıkam digenine. Allah'ıma şükür kılam, okkarlı kışlarına. Jeygi matur oltanlarda sayragan kışlarına. Allah'ıma şükür kılam, sabırlık birgenine. Sabırlık savapların birimin digenine. Allah'ıma şükür kılam, imanga qaytkanıma. Namaz okuyup, Kur'an okuyup, tınışlık birgenime.
Тимтик-тимки. Hayırlı kez, hürmetli ağızdaşlar. Hayırlı kez, kadirli konaklar. Barıgızını da yoz beyremi, hizmet, tınışlık, tatuluk beyremi bilen kutluybuz. Nigine bulmasın, 1 may şın-şınlap yoz beyremi. Nek bu ayda yeşil şiremler şıtıp çığa, kayınlar yaprak yara, olmağaçlar, şumurtlar, appak şeşepke kümüle. Barı cihan, güya ekiyeti dünyanı hatırlete. Yaz sılışı, küngeligizge nur istesin. Bәхет кыяшы көннән-көн яктыра барсын. Йөрәгегез хискә тулсын. Һәр вакыт яшь булып калыгыз. Гомерегез дә яз кебек якты, аяз күкле, кояшлы, нурлы булсын. Шатлыклар күңелебездә, ал кояш күгебездә. Килегез, дуслар, кунакка. Бәйрәм бит бүген бездә. Бәйрәмсез бик күңелсездер. Күңелсездер сезгә дә. Бәйрәмнәр кирәк безгә дә. Кирәк һәммәбезгә дә. Кешелекнең үзе шикелле үк. Борынгыдан килә бәйрәмнәр. Шатлыкларын бәйрәм итә кеше. Бәйрәмнәрдә улы ямнәр бар. Бәйрәмнәрдә бәхет тантанасы, жан сафлыгы, күңел яктысы, гомер буе узатып бара безнең бәйрәмнәрнең керсез ак төсе. Илдә бәйрәм, өйдә бәйрәм. Менә шуңа күрә без шатланабыз, сөенәбез, елмаябыз, көләбез. Бәйрәмнәр бездә җитәрлек, үзе бәйрәм безнең тормыш. Шулай да бик шәп бәйрәм, урам бәйрәме, әйдә җитеш. Безнең җыр биюләрне рәхим итеп кабул итегез. Бәйрәмгә килдек без сезгә, изге сүзләр әйтегез. Җырлыйсы килеп кенә тора бүген безнең дә, көтеп алган бәйрәм бит бүген һәммә безнең дә. Уйныйк әле, көлик әле, җырламый тормыйк әле, чәчәк кебек гомерләрне бушка уздырмыйк әле. Замана авыр димик тә, уйныйк та көлик әле. 2 тапкыр яшәмибез, кадерен белик әле. Урамнар визиткасы белән таныштыру өчен сүзне урамыбызның агинәе Фәрзия Габдрахман кызы Бәләгетдиновага бирәбез. Хәерле кич, кадерле авылдашлар, кунаклар. Безнең урамның официаль исеме Уңыш урамы. Элек-электән үк аны Арткы урам дип йөртәләр иде. Без үскәндә урамның исеме Партизан урамы иде. Һәм бу исем белән без бик горурланып, без партизаннар дип күкрәк кагып үстек. Безнең урамда мәчет төзелгән, мәчет урамы дип тә йөртәләр. Тагы да безнең урамны механизаторлар урамы дип атасаң да булыр иде. Чөнки авылның иң күп техникасы безнең урамда. Менә мәчеттән безгә хәтле 20 өйдә 15 трактор, 3 йөк машинасы бар. Безнең урамда тагын Кулибиннар урамы дип йөртергә дә булыр иде. Иң күп техника җыючылар, уйлап табышалар безнең урамда. Нигъмәтҗанов Галимхан, Аслямов Фәнит, Шамсетдинов Әлфир, Мухаммад Муллин Фәнис, Нәбиуллин Лутфуллалар үзләре техника җыеп, тагы да шапкычларын да, ургычлары, сөргечләре, күтәргечләре, бөтен оборудованиеларын үзләре эшләгәннәр. Менә шундый уңган ирләр яшәй безнең урамда. Безнең Уңыш урамында булган кешеләр тора. Агачтан, таштан, кирпечтән зур биек өйләр кора. Тимердән исең китәрлек капка, койма төзиләр. Өйләренең тәрәзәләрен матур итеп бизиләр. Газы кергән, суы кергән, тормышлар хәзер җиңел. Ләкин нигәдер яшьләрнең шәһәргә тарта күңел. Хәлләр менә шундыйрак, ләкин бар төрле кеше, кемнәрнеңдер авылда да гөрләтеп бара эше.
Көмәк эшләрдә бергәләп, яшибез ярдәмләшеп, шатлыкларны уртаклашып, борчуларда берләшеп. Бәйрәмнәрдә һәм ялларда җыелабыз бергәләп, яшь чакларны искә алып, утырабыз көлгәләп. Бәйрәмнәр һәм очрашулар күңелле үтә бездә. Урамыбызга кунак булып, килегез әле сездә. Мәчет каршысында яши Филис хатыны Гөлназ, сату өчен ташлаган бала карай башлаган. Әнфисә почтада эшләй, Алисасы укыта. Егетләр, йоклап йөрмәгез, ул шундый серле, сөйкемле, чулпан йолдыз шикелле. Бигрәк уңганнар икән Илнар белән Айбулат, эшне белеп башкаралар, кешедән тормай сорап. Данис маллар үрчетә, Илмира сәскә үстерә, 2 катлы өйләре урамыбызга ян бирә. Тормышыбыз мул булсын дип көне-төне тырышалар, инде хәзер малайлары әтисенә булышалар. Илшат белән Ринат Себердә акча суга, Зифа белән Рәвия яңа бию өйрәнә. 2 килендәш, икесе дә уңганнар, барышкәдә булганнар. Кирәк икән бийләр, кирәк икән җырлыйлар, кирәк икән артист булып сәхнәдә уйнап йөриләр. Үзе җыйган тракторда китеп бара Лутфулла. Тагы нәрсә төзергә дип план кыра, башвата. Зөлфия куймак пешергән, телен йотырлык тәмле. Үзе уңган, үзе шибәр, дөньясы аның ямлы. Ришат мәктәп җылыта, Гөлфинә балалар укыта, Хәлфә тугай сакал селкеп диванда кырын ята. Гөлфинә дигән исеме килешеп тора үзенә. Миһербанлык, шәфкатьлелек нурлар кунган йөзенә. Куйып куйган бер артист Кәрим малае Булат. Ул сәхнәдә уйнаганны карый халык хайран калып. Әлфит белән Фәния икесе дә уңганнар. Йортлары гөл кебек матур, барышкәдә булганнар. Фәнит барышка оста, трактор җыя, эретеп ябыштыра, Зәнфирә кызлар үстерә, мал карай, бакча үстерә. Резидасы пешекче, тәмле ашлар пешерә. Бигрәк уңган икән, үзе бәйләй, үзе шигә. Бәхи апа заманында матур паласлар суккан, шул паласлары белән сабантуйда дан алган. Тәрәзә төбендә гөлләре, шул шешкәдә утыра, үстерә улаларны иркәләп сөеп кенә. Фәнисә бозау караган хәзер инде ял итә, әтисе трактор йөртә, мыегын бора-бора. Рәбига апа Галихан абый пенсия алып ята, заманында эшләгәннәр хәзер лаеклы ялда. Галихан абый кар көрәде озын кышның буена, хәзер инде нишләргә дип көндә иртән башвата. Филүзә белән Галимхан 3 бала үстергәннәр, үз кешеләре белән матур зур өйдә җиткергәннәр. Галимхан бик тә уңган, трактор йөртә, корт карай, табуреткалар ясай, күңеле моңга тулганда гармонын алып уйнай. Әлхәс сыерчык кебек көзен китә, яз кайта, намаз укый, Коръан укый, мәчетенә юл тота. Рәйлә белән Илшатның хуҗалыгы кайнап тора, ә менә Корыш аты тугры ярдәмче аңа. Радик беренчеләрдән өйен салган кирпештән, Әминә дөнья көтә, ирен Себердән көтә. Шәһәрдәгеләр еш кайталар, тарсынмыйча каршы алабыз, мунча ягып бәлешен салып, кунак итеп озатып калабыз. Менә шулай яшәп ятабыз. Хәзер урамыбызның талантлы малае, Урал Батыр эпосын сөйләү буенча район конкурсында җиңүче Ахунов Вилназны сәхнәгә чакырабыз. Ул кубызда да уйнай, нашы Урал Батыр эпосыннан үзеп укып күрсәтер.
Батша түшкән тәһәттән, кайгы ыру егеттән, минем кызым хурланган. Уралга килгән ди, күзен һөйләп киткән ди. Эй, егет, хин затымды, Катил батша атымды, кеше түгел белилдә, мин билгән һәр ердә. Кошу курту янлыгы, ишетеп тә күреп тә, нисе ишетеп тә күреп тә. Ишетеп тә күреп тә. Кызым әйткәс бармайса, нимә уйлап тораһың? Нигә юлан бозаһың? Бармай вакыт хузаһың. Мин батша тигән нәмәне, кеше хуйыр юланы. Нисә елдар йөрүп тә, һис бер yerдә күрмәнем, барлыгын да белмәнем. Мин ят юла белмәем, үлем тигән явызды үлтерергә эзләйем. Күк күкрәп, шау килеп, ердә давыл куптарып, тау-таш кая актарып, бөтә янгә шум халып, йондыз хымак атылып, акбуз толпар атлыгып, күктән килеп төшкән ди, Humay хлу алдына килеп башын игән ди, акбуз шунда туктаган. Бөтә майзан токланган, хыртына ияр халынган ди, ияренең башына алмас кылыч тагылган, ияренең кашы алтын, югәненең башы алтын, кулагын бездәй кызаган, ялын кыздай тараган, баш күнәктәй тонаулы, харымхактан асаулы, карсыга туш тар бөер, еңел текә тояклы, куян күзле бакыр күз, кысыр йылан томаклы. Урайы куш, яңы ас, муендары бер кулас, кыйгыр бүркүт кабаклы, текә басып баш ташлап, йылгыр атлап бышкырыр, кулактарын кайсылап, алан юлан караныр, алгыр бүре күзендәй, күзебәген сылатыр, озлык сәйнәп яр күзен, озларын күпсетер. Елһә, кош сәлпенеп, артында сан уйнатыр, устырган бер кешене хайран итер, уйлатыр. Буна шундай акбуз ул, күз күрмәгән ят буз ул. Һөйе балгасак бузын, Humay әйткән хак хүзен. Күктә торды йондыздай, батыр көтүп зарыгып, кеше каны булмаган, батыр зарзы ыргытып, мин хайлаган батырзы береһен ханга алманым. Үзең хайлап батырың, миңа табып бирмәнең. Бына килде батырзар, хине көтүп ятырзар. Батырлыгын хайлапмы, матурлыгын хайлапмы? Береһен үзең алаһың, үзеңә юлдаш кылаһың. Хиңә иптәшир булыр, миңа һөйгән яр булыр. Матур миядан булмас, үстемдә йөрер, ян булмас. Шолап болыт калыкканда, куюн давыл сыкканда, күктә куш тасы алыр, камгак ыскаяр табып, үзәлдән баса алыр. Мин сапканда ел кубыр, таш та ятып түзәлмәс. Һау тулкыныр кайнашыр, һаузда балык yüzәлмәс. Каптына тип һәм мин онталкандай уалыр. Тирә-якта ян булга, береһе калмай кыйралыр. Үзәк урамы иң озын урам. Аны элек-электән үк олы урам дип, авыл өчен үргөз дип дигәннәр. Тагы да Арыкбай урамы дигән исеме дә бар, чөнки бу урамда күпчелеге Арыкбай руыннан яшиләр. Бөтен административ биналарда үзәк урамда урнашкан. Олы урамда уңган булдыклы дини кешеләр яшәй. Әлфия апа, Фәнүз абый балаларын җыйганнар, шуннан киңәш корганнар, корт караек дигәннәр,
рәхәтләнеп бал ашарбыз, артып калса сатарбыз һәм шулай эшләгәннәр. Эшләре алга киткән, кортлар үрчеп торалар, чөнки һәр эшне алар бисмилладан башлыйлар. 5 намазын калдырмыйлар, мәчеттә азан әйтәләр, спортта да алдынгылар, чаңгыда шәп шуалар, менә шундый булдыклылар. Вәсил абый, Вәсилә апа матур өй салып кергән, Коръән укыйлар, ураза тоталар, динне алар алга куйган. Бу урамда күпләре шагыйрь булып туганнар. Галиулла абый шигырь яза, туган авылын данлап, Фирдәүс читтә эшләгәч, яза авылын сагынып, Рәфкать Шаян шигырь яза, шибәр кызларны уйлап. Хуҗа Әхмәтов Рәмил районда бер художник, аның картиналары күзнең явын алырлык. Флюра апа яшьләрдән бер тамчы да калышмай, клубка да йөри ул, бер концертны калдырмай, өенә барып керсәң, кыймак маяшын куя, тәмләп шейләр эчтек без аның белән бая. Зиннур белән Гөлсинә бигрәк тә тырышлар, кирпеш үй салып куйдылар авылда менә дигән. Маһинур бияләй бик таман гына итеп, аның оста кулларына караймын исем китеп. Фәтих белән Лейла корт карай, пима баса, Ираш тука турмалар онығында караша. Мәрүдәнең гөлләре кыш көне дә чәчкәдә, бәйләргә дә тегәргә дә барсына да өлгерә. Фәнияпа, Сөйяпа сәламәт тормыш яклылар, матур гөлләр үстерәләр, аш суга бик осталар. Илдира моңлы җырлый, килене дә калышмай, кызы да оста җырлый, кияү аннан уздыра, вәт нинди музыкаль семья. Риф эшләй Себердә, Гөлнара матур җырлай, Гөлнараның җырлаганын сандугачлар тынып тыңлай. Мәгъдән корт карай, Флүзә җырга оста, бәйрәмнәрдә, кичәләрдә җырлап биеп күңел ача. Аз сөйләшеп күп эшләр, шундый була егетләр. Җырчы илһамыбызга бик зурдан өметләр. Тырышларның тырышы, уңганнарның уңганы, безнең ләйсән һәр бер эшне түгәл үти торганы. Уйыкбаш бияләй Шәмсүнә оныкларга, шуңа күрә өлешәйләрен ярата һәр бер бала. Никахларга һәм туйларга пешерә шәкшәк Гадилә, макталдылар ризыклары инде бик күп өйләрдә. Күз тимәсен нык матурлар, Рәсим апа гөлләре, шул чәчкәдә утыралар, гөл бакчадай өйләре. Лилиясе директор, Ринат глава, аптыраган кайсысы баш, кайсысы голова. Рәфкать укытучы, үзе бик шәп артиста, әнүзәсе сельсоветта яза-сыза алып бара исәптә. Әлифә биолог, бакчасы шул чәчкәдә, Нәфүзә математик, үзе шәп фотографта. Олы урам хатыннары бар эшкә дә өлгерә. Бер карасаң бәйләм бәйләй, бер карасаң гөнөрләй, бер карасаң аш пешерә, тел йотырлык тәмлекәй, тәмле була куймаклары, икмәкләре уңып пешә, маяшларын, бәлешләрен мактый ашаган кеше. Кул эшенә бик осталар, бар да бәйләм бәйлиләр, свитер, кофта, башлык бәйләй, күлмәген дә тегәләр. Олы урам ирләре дә бар да уңган тырышлар, алдагы тормышыгызда юлдаш булсын уңышлар. Хәзер сәхнәгә Олы урамның сандугашы Гөлнара Гариеваны чакырабыз. Баянда Олы урамның кияүе Зөлфәт Мөхәммәтнуров. Дусларым булсын янда. Матур тик сиңа күрә белеп яшәсә, дус туганнар бергә булып, бергәлектә яшәсә, тормыш матур яшәү рәхәт, якыннарың булганда, авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янда. Yakınların bulğanda, avır şakta yardım etken dostlarım olsa yanında. Bakire avır şakta, tuğan terek durmuşta, şın dostlukna, tuğanlıkna, soklap yaşlı gele bergen. Yaşav rəxət, yakınların bulğanda,
күрә белеп яшәсәң, якыннарың янәшәңдә булып, үзе бәхет бит ул дөньяда. Тормыш матур, яшәү рәхәт, якыннарың булганда. Авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янда. Тормыш матур, яшәү рәхәт, якыннарың булганда. Авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янда. Авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янда. Дусларың булса янда. Дусларың булса янда. Шишмә урамы иң кыска урам. Аны ас урам дип тә йөртәләр. Хәзер инде аны пенсионерлар урамы дип атасында буладыр. Шишмә урамы кыска урам, яшиләр алар тату, пенсионерлар ял итә, оныкларга ярдәм итә. Өлфәт Пешник, Ринат Кашегар, Адис Курт карай, Раниф Мал карай. Алина балалар үстерә, Рима кызын үстерә. Зилә белән Таңшулпан икесе дә биюче, берсе бии башкортса, татарча икенчесе. Земфира белән Адис яңа иш алып чыккан, бик күп мал үрсетәләр, зур табышлар да алган. Урамнары яшел ширәм, бакча артта елга ага, каз, үрдәк күп карайлар, карарлар алдагы елгада. Хәзер сәхнәгә Шишмә урамыннан Хазимуллина Таңшулпанны чакырабыз. Башкорт биюе Ханбикә. Hadi kurgazma yanına, kimlerden kurgazmaları şuşunda kilip basarız. Barıksa, gidelim.
Күргәзмәләр белән таныша башлаганчы мин үземнән башлыйм әле. Минем күлмәгем киеме матурмы? Менә шундый матур күлмәкне шушы урамда, уңыш урамында үскән Гүзәл Гайнуллина тегеп бирде миңа. Гүзәл, кил әле монда минем яныма. Менә шушы күлмәк әйдә кил монда. Шуннан менә шушы түшелдерекне дә башкортлар шулай дип әйтә инде, әйме түшелдерек. Шуннан менә бу тәңкәләрне дә яулыгыма ул тегеп бирде. Менә шундый оста куллы авылыбызда гүзәл булганда, әйдәгез, хөрмәтле агыйниләр, менә шундый матур милли киемнәребезне тектереп, менә шулай йөрик, матур булып, сәхнәләрдә дә, мәчетләргә барганда, Коръән очларында менә шундый матур киемнәребезне тектереп киәйек. Гүзәл, менә шундый иманлы, инсафлы, аның өенә барып керсәң, өйләреннән дә, Гүзәлнең үзеннән дә нур бөркелә, җылылык бөркелә. Рәхмәт сиңа, Гүзәл. Рәхмәт менә аны үстергән әти-әнисенә, Галимхан һәм Флүзәгә. Зур рәхмәт. Аяк кулларын сызлаусыз булсын. Киләчәктә дә менә шулай балаларыңнан игелек күреп яшә, озын-озак матур итеп, сәламәт булып, бәхетле бул. Тагын да шулай безне осталыкларың белән куандырып яшә. Рәхмәт. Яме. Тугыз күлмәк текте ул Лидия апа җитәкчелегендәге әхирәтләр фольклор ансамбленә дә. Сердәшләр ансамбленә, вокаль фольклор ансамбленә. Кая минем күргәзмәгә, басыгыз әле тиз генә булыгыз, күргәзмәгә, тиз булыгыз. Килегез күргәзмәгезгә, басыгыз әле. Siz tezilip başkan Elfiye fa Elfiye eyda basınlar, bütünüsü basınlar. Күргәзмәгә алар басканчы Флюрапа менә безнең шулай ук оста куллы, оста пешеренә, ие тулы картина, ие тулы матур шигүле әйберләр, матур итеп ул шигырьдә язган. Әйдә Флюрапа монда кил әле. Авылдашларга арнап бәйрәм хөрмәтенә матур итеп шигырьдә язган. Әйдә. Әйдә пакелегез, киләсез яма күргәзмәгә. Зәнфирә кайда? Гөлшинә, Зәнфирә, монда. Бәки апа. Ортайсан да йөрәк яшми, өйдә утырасың килмәй. Берничек тә түзеп булмый, сез дусларымны күрмәй. Бүген олы урам бәйрәме, яшек вакыты җыелган, минем дә каласым килмәй, шушы матур уеннан. Урам бәйрәменә җыелды, клуб тора гөр килеп. Куанышып, яшик дус туганнар, тормыш кадерен белеп. Кылайдан исәнлек сорып, иртәсендә кичендә, тату булып, бердәм булып, шушы гомер эчендә. Hiç üydə qalası kilmey, kildim əli bugündə, yürüp qaçım əli dimin, oyaqlarım yürgəndə. Kiləçi yılda da kilirmin, işən tutsam qışlarım, vart bolsa da yürüy deyip, qayıb etmən dostlarım. Üy şübəsinə qıyıqqa usup kırdı qarulğaç, hiç qalasılarım kilmey, balalarım dağılğaç. Yarı yəli balalar siz var yerdə, nıqlı dirək bulub durasız. Ne etsən də buluşasız gildə, qışanızı dirək bulğansız. Allah'dan şunu soruş əli, soruş birgə. Dünyalar tınış bulsun, şuşun dolayım,
Şuşunday matur beyrimler, gilgine bulup durtasın. Rahmat bilan bir süzöktür şeride yok. Şunday turu kilip gine durar ritmalar. Malades sağında yazamay fırladı başım. İsen soy bularız. Rahmat zor edir. Mine şuşu uram beyramların hazırlagan vakitta en birinci uramlarda mine oğullarda yürüp üylerde yürüp iskitken idi kurgazmalarga birinci uramlarının Ilüsyanın iyine kırıp ister gitkeni, onun çeşkelerine, güllerine, onun işlegen kul işlerine, Elüzan'ın kul işlerine, Refis Opa'nın kul işlerine, Hamdi Opa'nın kul işlerine, Takzime Opa'nın kul işlerine, Lidya Opa'nın işlerine, Elfiye'nin işlerine, Fride'nin işlerine, kul işlerine iskitkeniydi. Hadriye'nin güllerine, hem kul işlerine, Mında ikinci uramlarda Firuze, Fendiye, Fenziye'nin buluşlarına, güller, şeşkelerine iskitken idi. Mecit'nin, Mehdan'ın, Nail Apa'nın beylegen işlerine iskitken idi. Fenire'nin, mında Feyhul Apa'nın işleri, Mahid Apa, Elfiye'nin, Feni Apa'nın, Roza'nın buluşlarına iskitken idi. Bizde uramlar Elfiye bile Reyle'nin işleri bir reklam. Reylapa'nın Reylapa'nın üyüne onda kirip çıkası da gelmiyor. Ol gülleri de kış günü kılgaç düzanı alıp gelmedik. Ol Reylapa'nın bilen Zile'nin buluşlarına iskitmeliydi şuna yok. Onlar üyünden neşe varganmındır, bir 5 güne varganmındır Reylapa'yı. Çıkası da gelmiyor onların üyünden. Onların bir yurtları da ceykini şunday balkıp durar. Yani bu uğramlarga köşkesinde, isimiz gittiniz Ferziye bilen yürüdük bitinde, bütün ileride yaz günü bulgaz, güller şeşke otamına, mında Resim Opa'nın, Feni Opa'nın gülleri şulay gürlep şeşke ota, Söv Opa'nın gülleri şunday, hem şulay nindigine iyice varıp kırsak da Remil'nin kartinaları bu uğramda. Kimge varıp kırsak da bunda Remil'nin kartinaları uyulgan, bunda da onun kartinaları, bunda da onun kartinaları. Onu kişiler getirdiler, uzları satıp alganlar. Koyakna varsak da, Filipa'da uzun bir müzeyonda kartinalar, Haliullah'da onun kartinaları koyulgan, Şemsüne'de, Ferziye'de, İlbera'da, hepsi Albert-Avi'da kimge varıp kırsak da onun kartinaları indi. Şunday matur kartinalar bizge satıp alır kadar tügül bizning uramlarda Remil'ge zakaz verip işleteyik uylap bayttım. O uramlar bitip işletkenler şunday kartinalarni matur bolup tura indi. Munda aytib o'tdiginde Resim Opa'nın gülleri patstavkasını iyi bilen alıp gülbek. Şunday matur güller üstüreler var. Munda Florida, şurada bizge barganda eğitmeli bir nemende yok diyen idi. Alıp gelip tuturgan kuyan urunda yok. Florida gereği var. Onun minderleri, bütün şikken eybirleri, bütün beylengen eybirleri, şu diklim usta, şunday ustalarımızını ko'rsatmay, nişip düzelsin indi. Benim en zor hayalim şu ustalarını ko'rsatuviydi. Rezida'nın bu yakarak var. Rezida'nın işleri, ben ağabey 3 yıl elik eğitip koygan idim. Eybirlerini soratı bitirmem. Şunday kurgazmelerge alıp gelirsin deyip. Çünkü mektepte kızgı bal bulamığında, ana şunday fantaziyaga bayında, ellan indi Zoluşkanın, nelerin kabaktan Zoluşkanın karikaların işlep alıp geleydi kızı Refile okugan vakitte. Fantaziyaga bay, şunday anın çeşkeleri dünyayında üyü dolup biz anın bütünsünde alıp gelmedi gari. Şu fikrim matur usta işley Rezida onun pişirilirge de usta bizden ol mektepte poğurumuz Rezida bindigaliği var. Zenfire Zenfire İslamı var.
Anan şuşu mene şunday aşık düşlerde, sarı düşlerde, matır düşlerde mene beylep şeygan. Anan şuaya üylere tuğla, şunday kuluşları kurseteli edrekten firani. Tut, mene bulardı. Kursetip durun, mene indi matır itip işlengen uzorlar mene. Mene şunday. Şundan mene Gülsine Zarifulina. Onun eybirlerin kuyu bitirirge urunda tağıp olmayı. Mene üyü büyük kuyduk. Mene karanalık üyü büyük kuyduk. Onun şun tiklim eybirleri kut. Mene bularına kurşatıp bitirirlikkine tügül sigüleri onun. Ol sigülerini şundu yarata. Mene eligi vakitta bitinde koy bir kişiler sigüler bilen şuğullanmıyorlar. Eleksiktenler hazır toşlaganlar. Gülsine eli de sigü bitiraydı. Bir minder kışın kurşatı sigip yatar. Şuay yok. Mında eybirlerinde beyley başlagan eybirleri de көп beyley işley günde şunday kuluşları bilen meşgul. Neyden o kuluşların mena şu figürlerini şu tiklim yaratan işe kalında bir gülmesin tuturup şu kuluşlar bilen tuturgan. Bir gülmesin tuturup kuluşların tezip koygan indi. Çünkü kişi yaratan mena bularını nişik mena kursetmeyince nişik tüzesin indi. Şu tiklim matur olar mena kursetali uzun kaybırların. Mena bitinde onun bilen köpme göz nurların tügü butururga gerek. Mena şu tiklim maturluklarını mena bizning yoshlaribizga o'rnak bo'lsin mena bu yoshlaribizga mena shunday kelajakda shunday ishlar bilan ular da shug'ullansinlar, qo'l ishlarin ular bitinde ko'zlarining yovini olar. Ular turmushimizni maturlay mana shunday maturliklarga eskitmali mana shunday maturliklar. Mamıqshallar ul mana shu qaysisini olib ko'rsatadi. Qozondan bitinde mamıqshallar sotuvchilar kelib chiqadi. Gülsinaning shunday qulishlarini ko'rib qozonning mamıqshal sotuvchilari ona zakaz berganlarda mana shu yopqichni ularga sigib bergan shundayni shundan mana bunday ko'yka yopmasi. Mana bu ko'yka yopmasini o'zine de qizine de mamıqshal olib qolgan. Gülsina qulishlarini usta tugul ol şiir yazırga da usta ekan. Mana ali onun salati asıldı. Hazır Gülsinani sahne turuna chaqiramiz o'zining şiirini qo'rqas edi. Kelinga tushgaz Araqbay, kelin balaqay, Araqbay bit ko'plarga tariqmay deganlar. Shunga Araqbay xotinlarni boshlab chiqib ketdi. Bizning uram Araqbay, bit ko'plarga tariqmay. Shunga da Araqbayda yashaymiz biz yoliqmay. Araqbay xotinlari, siz mening yaqinlarim, Araqbay xotinlari. Sizga bag'ishlab she'r yozam, tinglaringiz maturlarim. Bir yoqdan da ungan zirak, Araqbay xotinlari. Yilga kerak, uyga tirak, siz bit er xotinlari. Bolaga ona, yerga xotin, bo'la bilirga kerak. Araqbay xotinlari kerak, qo'yuv botirlar sirak. Yerni yerda ekasiz, suvni ko'lda ekasiz. Bo'lganina shukr etib, matur umr ekasiz. Qo'lingizdan yurak kelmay, tega, shiga beylisiz. Turmushda da ko'plarga siz yaxshi kengash berasiz. Demli rizq pişirüsü, matur sesga o'stirüsü, yumshoq tatlı, nazlı so'zli. Siz Araqbay naslining ungan xotin qizlari, bulduqlar kelinlari. Devam ettirdik adamlar. Mana Bahiya opa bizning bunda keladi. Bahiya opa mana onun ko'rgazmasi, mana Bahiya opa mana shunday matur etib kaverlar shikkan. Mana onun uzorlari shu tikli matur. U to'quv stanoklari bilan hatto shajara bayramlarida Ufa ko'rgazmalarida qatnashgani bo'ldi vaqtida ishlaydi. Ufa ko'rgazmalarida. Mana ulu yoshda bo'lgani qaramasdan mana shunday yo'qmalarda beyleyo. Mana shunday shashkalarda ishlaydi. Mana kulmak, umr bo'yi kishilarga kulmaklar tikkan, o'zine bolalarga mana shunday
Kuşlarına mine bu temcide panın kulmakını alıp kildik. Temcide pağa dikken vakitinde ol kulmak. Mine şunday kulmaklar da dikken minin ineyime de hatta o oluğay kaç kulmak diktirgen bulgan. Eşleyler. Navarot alarına tergesebet. Mine şunday yolalarına öyle kesip. Hırıp kadetlerini kesiplerini navarot mine tergesebet kadır. Sabah tuygar, yaşlarını alıp baralarıydı, palasların. Palasların iyi. Sabah tuygarda her vakit anın bütün kurgazmaları. Vapşı mine bu kurgazmalar, mine şu evirler, şunday kurgazmalarda bizden gel yürüyüz. Rayonlarda, Respublika kimelindeki kurgazmalarda kursatılar. Rahmet ilahiye basızda. Firuze Zakirova. Mine Firuze şu tiklem kup beylegen türlü oyuk başlar, pirşatkalar, mine koftalar, türlü nerseler beylegen. Ol ya Gülsine Hanım'ın etmedim öyle. Firuze özünün yanisinden hem muhabiyi mevcide opadan öğrengen. Mevcide var mı? Mevcide falan öğrengen. Mine şundaki uzaklar beylerge öğrengen neydi? Hemen onun eyvalları. Rahmet Firuze şunday ustalıkları olsun. Devam et. Selasının kurslarına devam etesinler. Rahmet. Gülsine'nin tabi unutkanlar. Gülsine mına şu ustalıklarına yani sinden de öğrengen şulay yok mına bizning Cami Hopa ahkamı var. Hem Şamsıddin'i var. Lena Hopa okutusu var. Uylarına şakırıp onlarını tügerek uyuşturup uylarında mına şu ustalıklarga öğretkenler. Mına biz okutusular mektepte işlegende onlarının şulay etip uylarına şakırıp öğretip yatkanların biz hatta bilmeyi de kolganmız. Olar bitinde buşka, öz iseplerine, o vakitlerin cellemeyince balalarını şulay öğretkenler. Şulay bitirsiler. Olarını da iski alıp, olar demek bizden bilen yaşay. Olar isyan, onların işleri devam eden. Rahmet olarını iski alıp, Cami Hopa bizden hürmetli, Lena Hopa olarını iski alıp. Tercüme yapatan büyük matürlüğü alıp gelmeyenler. Tercüme yapar, Firuze'nin... Tercüme yapar, birge ikiniz ne koyun bir geldi. Tercüme yapar, usta olmasa anın kızı bu katlı usta olmaz edi. Şurayı bir, annesinden öğrengen en başlar. Anam Sibir'de yaşayan o habiyi Mevcide opa öğretken uzunlardan. Menamında bizim eğitim ötügünde koyağına varsak da Ramil kartinaları deyip Ramil Kuzi Ahmetov kurgazması. Mena şunday usta hudojnikimiz yaşay, ona zakazlar verip kartinalar işletirge gerek. Şundan sonra bizim Fatih ol Kıbrıs'ta da oynadı mena. Ol bizim Dinge'de basıp şunday zor sevaplı işler başkaralar. Hoşta da bulup koydular lele ikisi de iyi. O bizden biş çıkarışı vakitinde bütün kişiler biş çıkardı. Pıymalar bassa, yani de basatın müfetih. Pıymalar basıp bütünümüzde onun pıymaların giyen biz de şulay bir tavuldaşlar. Onun pıymalarını da koyduk biz bunda bolalarga, yani de bassa matur itip, usta itip, pıyma basıp şulay yok, Leyle'de şunday usta onun min elektriyalarga kirgenim var idi. Olarının kurgazmaların, eybirlerin korap, muzika, olarının fotoga düşürüp, fotolarını koyup, gazetlerge yazdıraydık. Leyle'nin şapkalar, türlü şapkalar beyley, usta ölüp de beyleydi. Balalarına da beylep gidireydi. Matur tapışkiler beyley. Uğurlar şunday. Türlü jilitlar, koftalar, beyley şu fikir usta biyereyler, onu biyereyler, koysasar, onu zengari hatta bir kirgan idim ben şu erik bir kurkan indir, kirgan idim, onu şu kurgazmalar işlerini kurga kirgan
eden bulgamındır indi. Mına onday biyelilerin dıştan alıp kırdı da kamerasına buraya gittim mına koysuzsun soyla aldı. Zengari de Kur'an'ı da duruşu var. Min zengarin olganı min yerine varan bir tuşu biyeli. Rahmet mına lala Fatih rahmet sizge zorikle şuşunday ustalıklarınız için. Oskurundan min Vazir Apa'ga Tansulpanlarga girdik de biz Ferziye bilen Vazir Apa'nda otura. Vazir Apa mine uzuna otap gilerdi. Eybirler bilemdi, muzeyde da bilemdi. Mine onun şikken eybirleri. Mine şikken eybirlerin alıp gildim. Mine onda kuşaktırali. Hilaştı kavuş. Mine onda otur, mine onda otur. Mine onda kuştatı geldi. Mine onun şikken eybirleri onun palasları, elle kupma palasları oldu. Vazir Apa'da türlü soban tuylarda yürütüp unları bitirdilerdi. Indi soban tuylarda her vakit onun tirmeler bizlerge onun mına şu palasları, kaderları mına her vakit alıp baralarıydı. Olu yaşta bulsa da yani vakitte mına barıp girdik. Kızanın iyine, ben uzun usundan utanım vardım. Onun iyi dolu gül şeşke, gülleri şu diklim kup evde gül üstüre ol. Yollarında umur boyu matur diğer gibiler şeşkeler üstürde. Yani gerçekten güllerine isim gittiğinde o yaşta olsa da iyi dolu gül mana resmine. Halim Khan'ın orundıkları, Halim Khan Nigmatyanov'ın orundıkları ne bular? Mına şunday batır orundıklar. Bugün bizden Halim Khan garmunda da oynap koşatırga bilişide, lakin stanokka kulun hazırak ne kiyinde. Herhalde sin kursa kurma. Şuna göre Halim Khan müzik garmında oynayalmadığını orunluklarımızı alıp bildik. Emin şu Ozat bile İlbida Ahmet Canıflar mına şunday Ozat mına şunday neler katilkalar mına şunday nerseler işte hem olar kişiler satıp alama mına ne İlbidası ne bu yakta ana yok mesela mana Paris var mı? Hipustan indi Hipustan Mansa bizden usta pişirinüşlerimizden kurgazmasında bir kup pişirinüşler bugün eğitim bitirmek gerek. İrina Ahmet Khanı var, Zida Minni Gali var, Amine Şakir var, Gülsine Tarifuyi var, Rufadin İslam var, Kamiya Süleyman var, Dimşera Muhammed Canı var, Adile Gilman Şila, Zühre Balagattini var, Tercime Gali Khanı var, Fuluze Zakir var, Gülnara Garey var, Mine Bağlı Şokolat Tortu, Jarida Kutluyu var, Tortu Diyardir. Anıza Hujiva Gubadiya, Nefuza İmamettinova Şitlevukları, Alina İsmailova, Piraşki, Lupa İsmailova, Tort Bisküvit, İra Mereyeva, Leyla Garifulyumlar pişirinip, şunday matur üsteller hazırladılar. Sizni şey tabınlarına çağırdılar. Kubagız işgalsizler şeyler. Buna Mınsar Yasin Apa'nın şeşkeleri, gülleri eğitiminde şunday gürler şeşke atır oturar. Elfiye apalar, gelin aramızda. Elfiye, biz barıştırgan Elfiye apa bilen, biz bu uğramlarda Maykamal apa bilen Roza'nın şunday kaynavla kilin tügül, yani bile kız gibi yaşayan, sıklanıp sülüyorgan idik bu uğramlarda. Amında mı Elfiye apa, kilini de Elfiye'nin olar birbirine kız bilen yani kibik yaşaylar, kaynağı bile kilin kibik tügül. Min Elfiye apa gaytan, Elfiye apa sin kilininden ungansın demin, kilini Elfiye ete, kimden unganarlı değil, o bizim balalarımızı da koraydı. Şuna min isim gitti Elfiye'nin mi, kilini Elfiye'nin. Mira şu şunday eybirlerden magazinini kibik itip tiger. Bu doğalarına bütün nörselerini tigip uzi giydir eğitim. Mira şunday ustalığına koyar Elfiye. Işık tüpte. Mullah matı Elfiye bu yaklatı var. Kepsine yok mu? Bugün kursetlerim senin işlerini. İyi. Mira iş gitmeli magazinini kış ittiğadır. Sonalar bir nerse de satıp almaylar. Mira uzları şu şunday eybirlerini tigip balalarına giydirirler. Onlar bittiğinde mira
балаларга, спортчыларга да әйтеп үттім инде, футболкалар, жилетлар, батырды тегеп кидердилер. Менә магазинныкы керек, шулай бит. Әйе, магазинныкы керек. Менә ис китте. Аларның шкаф тулы, менә ис китте. Аның мин белмәйдем әле, барып күрмәсәм аның осталыкларын. Менә гаилә бюджетына күпме экономия бит инде. Сатып алмай, менә ничек алар шушындай җитеш матур тормышта яшәй. Алар әлбәттә күпме бал тотасыз әлеге вакытта. 400-дан ашу бал тоталар. Шуннан менә әйтмәй булмаймы, никак безнең мәктәптә алар елда 10 ел инде хәзер. 10 елдан артык тора. Елда мәктәпкә ашханага балаларны ашатырга сетнерга якын бал бирәләр. Менә бу баллары аларның безнең балаларга нык файдалы, укытучыларга балаларга нык файдалы һәм безнең мәктәп балалары укытучылар бер кабатта ширләмиләр, шулай бит. Спорт белән шөгыльләнәләр, ширләмиләр һәм бездә бер кабатта мәктәп карантинга ябылганы юк. Менә сезнең өлешегез монда бигрәк зур. Шуннан соң Әлфия балар менә бик күп менә нидә конкурсларда катнашалар. Менә 2000 елда почетная грамота за высокое профессиональное мастерство и активное участие на 3-м конкурсе пчеловодов. 2-е место среди фермеров пчеловодов. Подарок медалом калганар. 2012 участие в 14-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в городе Москва. И алар анда алтын медаль белән бүләкләнделәр. Менә үзләренең за достижение высоких показателей в пчеловодстве. 2013 елда шулай грамота Союза РБ за достижение высоких показателей в пчеловодстве. Министерство сельского хозяйства аларның рәхмәт хатлары күп тапшырылган. Аскан районыннан мондый рәхмәт хатлары күп тапшырылган. 2017 елда алар республика конкурсында, умарташыларның конкурсында 3-нче урын алганнар һәм лучшая династия пчеловодов дигән исем алганнар. Аларга шундай сотовый телефон, мультиварка, медовый бак нержавеющий биргәннәр. И менә алар бит инде мондый гына фестивальләрдә һәр вакыт катнашып килделәр. Бал фестивальләре, бал конкурсларында, республика күләмендә, Аскында, районда һәр вакыт менә шу күргәзмәләре белән курултайда да катнаштылар. Һәм мин аларның менә ничек итеп өлгерәләр, исеп китә. Курултайда без барган идек. Анда мин дә папкалар белән баскан идек, мондый папкалар белән. Менә шушы курултайда алар менә шушы выставкаларны күрсәттеләр дә Оталарга да төшәргә өлгергәннәр, ишә кайтып, безнең аттан быйысты килде. Быйыстыга төшәләр, быйыстыдан карап ятам, уже анда пельменнәр белән, тотлар белән кунакларны сыйлап яталар. Ничек өлгерәсез сез шушы хәлдә эшләргә минем исем китә. Шундый малаклы, мондый шундый уңган булдыклы гаиләләр белән без бик горурланабыз, рәхмәтлебез. Киләчәктә менә алардан үрнәк алып, башкаларыбыз да шундый матур тормышта, җитеш тормышта матур итеп яшәргә язсын. Минем беттем әле күргәзмәләр. Бик күп кешеләрнең сыйнап булмай, кулыклар, бүтән урамдан осталар бигрәк күп. Рәхмәт авылдашларга шундый осталыкларыбыз өчен һәм сәләтләрегез өчен. Исәнмесез, дуслар, саулармысыз? Күңелегез тыныч, аязмы? Бар дөньягыз тигез, түгәрәкме? Гомер бакчагызда язлармы? Гади генә бер сүз. Исәнмесез? Күпме мәгънә үзенә сыйган. Сәлам бирүче дә, алучы да йөрәгендә рәхәтлек тойган. Саулыкларны белешеп яшибез, исәнләшеп үтик урамнан. Елмаюга җавап, шат елмаю, рәхмәт хисе ташыр җаныңнан. Туганыңмы, дусың, ят кешеме, сәламеңнән көч, дәрт алсыннар. Исәнләшеп яши алу үзе бәхет. Дус, туганнар, исән булсыннар.
Саулармысыз, авылдашлар? Ферүзә Кинябаева сүзләре, Артур